Nadurawk, Jakobs tas-sema, frott l-imħabba li żjed mnej, għalik l-anġ li dlung titnijiet, inti lena tal-bnedmin. Nadurawk, Jakobs tas-sema, frott l-imħabba li żjed mnej. Isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Kemm nixtieq li ninvistakom Ġesu sagramentat f'kull altar fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kemm nixtieq li l-lub kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfux biex tant lub lilek kontati. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Imma għaliex għal-waħda tajtni kollha lilek innatija bħala vittma ta' imħabba tant għalihom kemm għalija. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu o Ġesu qatlat insieni fidu ta' ma kattar fija u bin-nar tal-imħabba mlieni. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek, mod li tibqa' dejjem miegħi. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Skont il-fehma tal-Papa u tal-isfijiet tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murejmija, kim li kinti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Alla tagħna isma' talb tagħna aħles jenna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik isma' talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun bina bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenni l-arweħ kollha speċjalment il-dak l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fih il-misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabrieli ħabbar Sidna Marija li kellha ssir Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kull li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Islima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
السلام عليك ماريا بالجراتس المملية الملائمية كبير كنت في وسط النساء مبيرك الفرات تلجوف تياج جسو السلام عليك ماريا بالجراتس المملية الملائمية كبير كنت في وسط النساء مبيرك الفرات تلجوف تياج جسو Gloria للمسير للابن وللسبيرتو سانتو ماريا سانتسما أورا لانتيومنا عليك اسم الطلبتانا ذاك اللي تويلت علينا ريدكم بنيدام بحالنا وجسوا وافرنا ذنوبيتنا حرسنا من نار الانفير والجنة الأرواح كلها سبيشالmente ذاك الأكتر اللي عندهم بزون تهنيناتيك نكونسيدرار نكونتبلاو في التين مستيريو الفير متى سيدنا ماريا مرت الزور قريبتها سانتا إليزابيتا مسيرنا خبزنا كل يوم اتينا اللوم افرنا ذنوبيتنا فلما نافر منه هاتي علينا لا تدخلنيش في التجريب اذا لسنا مدين يمي قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيئات الموت تنمي قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيئات الموت تنمي قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيئات الموت تنمي قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيئات الموت تنمي قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيئات الموت تنمي قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيئات الموت تنمي قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيئات الموت تنمي قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيئات الموت تنمي قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيئات الموت تنمي قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيئات الموت تنمي جلوريا كيف كم البدو السودايم ويبقى الدايم تدايم ماريا سانتسما أورا لانتيومنا عليك اسم الطلبتانا ذاك اللي تويلت علينا ريتكم بنيدام بحالنا وجسوا آخرنا ذنوبيتنا حرسنا من نار الانفير والجنة الأرواح كلها الأكثر ذاك اللي عندهم بزون تهنيناتية نكونسيدرام نكونتبلاو في التيلة مستريو الفير متى سيدنا جل كريستو تويلت في الأرض بتلم مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تجي صلاتك يكون لترتينتك في السماء اقدر فلك السلام عليك ماريا بالجراتس المملية الملائمية امبيرك انت في وسط النساء امبيرك الفرات تلجوف تياج جسو السلام عليك ماريا بالجراتس المملية الملائمية امبيرك انت في وسط النساء امبيرك الفرات تلجوف تياج جسو السلام عليك ماريا بالجراتس المملية الملائمية امبيرك انت في وسط النساء امبيرك الفرات تلجوف تياج جسو السلام عليك ماريا بالجراتس المملية الملائمية امبيرك انت في وسط النساء امبيرك الفرات تلجوف تياج جسو
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Nistiemanik Marija, bil-grazzi l-mimlija l-mulejmija, kimbir kinti fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tijak ġesu. Għaddisa Marjom, Alla jitlob għalina mit-tilbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Nistiemanik Marija, bil-grazzi l-mimlija l-mulejmija, kimbir kinti fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tijak ġesu. Għaddisa Marjom, Alla jitlob għalina mit-tilbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Nistiemanik Marija, bil-grazzi l-mimlija l-mulejmija, kimbir kinti fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tijak ġesu. Għaddisa Marjom, Alla jitlob għalina mit-tilbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Nistiemanik Marija, bil-grazzi l-mimlija l-mulejmija, kimbir kinti fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tijak ġesu. Għaddisa Marjom, Alla jitlob għalina mit-tilbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Nistiemanik Marija, bil-grazzi l-mimlija l-mulejmija, kimbir kinti fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tijak ġesu. Għaddisa Marjom, Alla jitlob għalina mit-tilbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Nistiemanik Marija, bil-grazzi l-mimlija l-mulejmija, kimbir kinti fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tijak ġesu. Għaddisa Marjom, Alla jitlob għalina mit-tilbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missir, lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Kemm bil-biru issa wdejjem, jibqa' l-dejjem tad-dejjem. Marija Santissima, ura l-inti jomna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina rridikum bniedem bħalna. O Ġesu, għafrinna d-dubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-rweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misterju tal-fer, meta Sidna Marija u Giuseppe ppreżentaw il-benhom Ġesu fit-tempju. Missierna. Is-siena li tifisma kwiet kif qardes ismek jiġi salzat, ikun li trid kif fis-sema jgħidha bħal. Obżna ta' kull-jum matina l-lum, għafna d-dubietna palma nafru l-minuħati għalina, la d-daħalniex fit-tidrejb, iżda ħlisna mid-djen jammi. Sema għalik Marija, bil-grazzi l-ġurnija l-mulejja, imbirek inti fost in-nisa, mbierek bil-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fissijat tal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, bil-grazzi l-ġurnija l-mulejja, imbirek inti fost in-nisa, mbierek bil-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fissijat tal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, bil-grazzi l-ġurnija l-mulejja, imbirek inti fost in-nisa, mbierek bil-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fissijat tal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, bil-grazzi l-ġurnija l-mulejja, imbirek inti fost in-nisa, mbierek bil-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fissijat tal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, bil-grazzi l-ġurnija l-mulejja, imbirek inti fost in-nisa, mbierek bil-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fissijat tal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, bil-grazzi l-ġurnija l-mulejja, imbirek inti fost in-nisa, mbierek bil-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fissijat tal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, bil-grazzi l-ġurnija l-mulejja, imbirek inti fost in-nisa, mbierek bil-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fissijat tal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, bil-grazzi l-ġurnija l-mulejja, imbirek inti fost in-nisa, mbierek bil-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fissijat tal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, bil-grazzi l-ġurnija l-mulejja, imbirek inti fost in-nisa, mbierek bil-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fissijat tal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, bil-grazzi l-ġurnija l-mulejja, imbirek inti fost in-nisa, mbierek bil-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fissijat tal-mewt ta' nammi. Gloria. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammin. Marija Santissima, ura l-inti jomna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina rridikum bniedem bħalna. O Ġesu, għafrinna d-dubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-rweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misterju tal-fer, meta Sidna u Marija u Giuseppe tilfew il-benhom Ġesu u wara li tib sabuh fit-tempju jiddisputa ma' ditturi.
مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تجي صلاتك كل فتيانك في السماء اكدا في الارض. استيمانيك ماريا بالجراتس انت ممنية المنايمية كمبيرك انت فوست النساء امبيرك الفروت تلجوف تياج جسو. استيمانيك ماريا بالجراتس انت ممنية المنايمية كمبيرك انت فوست النساء امبيرك الفروت تلجوف تياج جسو. استيمانيك ماريا بالجراتس انت مملية المنايمية كمبيرك انت فوست النساء امبيرك الفروت تلجوف تياج جسو. استيمانيك ماريا بالجراتس انت مملية المنايمية كمبيرك انت فوست النساء امبيرك الفروت تلجوف تياج جسو. استيمانيك ماريا بالجراتس انت مملية المنايمية كمبيرك انت فوست النساء امبيرك الفروت تلجوف تياج جسو. استيمانيك ماريا بالجراتس انت مملية المنايمية كمبيرك انت فوست النساء امبيرك الفروت تلجوف تياج جسو. استيمانيك ماريا بالجراتس انت مملية المنايمية كمبيرك انت فوست النساء امبيرك الفروت تلجوف تياج جسو. استيمانيك ماريا بالجراتس انت مملية المنايمية كمبيرك انت فوست النساء امبيرك الفروت تلجوف تياج جسو. استيمانيك ماريا بالجراتس انت مملية المنايمية كمبيرك انت فوست النساء امبيرك الفروت تلجوف تياج جسو. استيمانيك ماريا بالجراتس انت مملية المنايمية كمبيرك انت فوست النساء امبيرك الفروت تلجوف تياج جسو. Gloria للمسير لللبن وللسبيرتو سانتو. ماريا سانتسما أورا لنتيومنا عليك اسمت تلتانا ذاك لتيلت علينا لتكون من إدام حانا وجسو آخرنا نميتنا هرسنا من نار تنمتك كل جنة الروح كلها الأكثر ضعف عندهم زون تهنينا تيخ سلوى الرجينا سليمانيك سلطانا أم تهنينا هيا هلو وتمتانا سليمانيك لك نايت والشاهنا الطرفنات ولتيفا إلك نتنادو احنا اللي نبكو ونلفقو بدنا البيت تدمو اي ملا افوكاتا تانا دور لينا ضعف العينين تياك تلهنينا ورينا وردان الطرفنامنت الجسو فرد تنبيرك تلجفتيك وهنينا وقبية وهلوة وفيرجن ماريا يطلب علينا قديسة أم ملا كونت الفيمة البابا مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تجي صلاتك كل فتيانك في السماء اكدا في الارض. استيمانيك ماريا بالجراتس انت ممنية المنايمية كمبيرك انت فوست النساء امبيرك الفروت تلجوف تياج جسو. Gloria للمسير لللبن وللسبيرتو سانتو. نفتكر فوتنا الأرواح البركاتوريو مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تجي صلاتك كل فتيانك في السماء اكدا في الارض. استيمانيك ماريا بالجراتس انت مملية المنايمية كمبيرك انت فوست النساء امبيرك الفروت تلجوف تياج جسو. Gloria للمسير لللبن وللسبيرتو سانتو. هاتيهم مولاي المستريح تديا يستريهم في الباجي مولاي هنينا كريستو هنينا مولاي هنينا كريستو اسمانا كريستو القتال بتاعنا السيرتيرنا الله ابن الله اللي في بداية الدنيا سبيرتو سانتو والله
li tam għazza alla wieħed, għazza Marija, għazza Om Malla, għazza l-Verġni tal-Verġni, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-ħnina, Om tal-Grazzja tal-Alla, Om it-Tama, Om li żjed safja, Om li żjed nadifa, Om Verġni, Om bla teba, Om li tisħuq l-imħabba, Om tal-Aġeb, Om tal-Parrit tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salbana, Verġni kollok għaqal, Verġni li tisħuq kull qima, Verġni li tisħuq kull foħrija, Verġni kollok seta, Verġni kollok ħnina, Verġni dejjem marbuta malla, Mera tal-Qdusija, Ron tal-Erf, Bidu tal-Fertana, Amara tal-Ispiritu Santu, Amara ta' kull grazzja, Amara ta' kull tiba, Warda mistika, Torri ta' David, Torri tal-Aborju, Dar tad-Deb, Arka tar-Rab tal-ġdida, Bib tas-sema, Kewba ta' Polodu, Saħħa tal-Morda, Kien tal-Mitimbin, Faraġ tal-Emigranti, Faraġ tal-Imniktin, Għajnuna tal-Insara, Sultana tal-Anġli, Sultana tal-Patriarki, Sultana tal-Profeti, Sultana tal-Apostli, Sultana tal-Martri, Sultana tal-Konfessuri, Sultana tal-Verġni, Sultana tal-Qaddisin kollha, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Sultana mtella fis-sema, Sultana tal-Rożarju mqaddes, Sultana tal-Familja, Sultana tal-Paċi, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Itlob għalina qaddisa Om Malla, nitolbu Om lejn jogħġbok issejħilna f'dan il-post qaddis li minnu semmajt il-leħen ta' Ommok Marija lil Karmi Grima u lil Franġesk Portelli u bl-interċessjoni tal-Verġni Marija mtella s-sema minn dak iż-żmien bqajt ix-xerra ta' kbir ta' grazzi fuqna. Għatina qalb safja u twajba biex immexxija mill-kmandamenti tiegħek nitalmu nħobbu lilek fuq kollox u ruħutna bħalna nfusna sakemm ġurnata waħda nerġu ngawduk fil-ġenna bi Kristu Siedna. Tleta Marijiet il-Madonna bġiħet li t-tiem il-ġisem tagħha dan fil-qabar. Ix-xewqa tal-Madonna tapinu lil Karmi Grima. Is-sliema lik Marija, bil-grazzi l-mimlija, il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-sliema lik Marija, bil-grazzi l-mimlija, il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-sliema lik Marija, bil-grazzi l-mimlija, il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Malla, jitlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, għalna grazzja noħorġu minna mingħajr ħtija. Solid on my
xejn inqas nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Dejdu flimkien ikun imbierek Alla, imbierek li sem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għall-Bira Alla Marija Santisma, imbierek l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlugħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħu, għall-benefatturi ħajnu mejtin ta' dan is-santwarju. Missiena li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Slima rik Marija, bil-grazzi mimlija l-murejmija, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom omolej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu dejjem fil-paċi. Għaxbira jitlubitu għanna u kelmet il-mulej jiddu għal dejjem. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem.
Iċ-ċelebrant tal-Qudiesa tal-lejla huwa l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewman. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Intom il-melħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja. Kemm għandu fiduċja fina Ġesu biex jgħidilna dawn il-kelmiet? Fost il-persuni li kienu melħ tal-art u dawl tad-dinja, illum qegħdin infakru lil Franġisk Portelli. U li kellu wkoll l-esperjenza ta' smieħ tal-vuċi tal-Madonna li kelmitu kif kelmet lil Karmli Grima. Kelmitu b'mod speċjali dwar il-pjaga il-moħbija. Il-pjaga li Ġesu kellu fuq l-ispalla tiegħu biex refa' s-salib. Il-ġimgħa li għaddiet fl-4 ta' Frar għalaq 100 sena mejjet, 100 sena mill-mewt tiegħu. Franġisk Portelli li huwa mitfun propju hawnhekk f'din il-kappella fuq il-lemin tagħna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lil Mulej jkollu ħniena minna. Nitolbu flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena din ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin. Billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-anġli għad-dissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Cristo nina mulej nina
Gloria lill'Alla filoli tasmewit. Nitolbu. Fit-tjubitek mulej, ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha għax hej m'għandix tama oħra li fil-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, mhux dan is-sawm li jiena rrid illi taqsam ħobżok ma' min huwa bil-ġuħ u iddaħħal f'darek illi msejken bla saqaf, mhux li tlibbes lil min tara arwien u n-nies ta' darek ma tinsihomx. Imbagħad ifeċċ bħaż-żernieq id-dawl tiegħek u malajr talaqlek il-ġerħa tiegħek. Quddiemek timxi l-ġustizzja tiegħek u l-glorja tal-mulej timxi warajk. Jekk biss issejjaħlu, iwieġeb il-mulej,
jekk tajatlu jgħidlek hawn jien, jekk tneħħi minn nofsok il-moħqrija ma tmitx subek u ma tagħmilx deni bil-sienek, jekk int qalbek toħroġ għall-imġewwaħ u x-xabba qalb l-imnikket, imbagħad id-dawl tiegħek ifittx fid-dlam u s-switt tiegħek ikun bħal nofsinhar. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu dawl fid-dlam ifeċċ għat-tajbin. Dawl fid-dlam ifeċċ għat-tajbin. Twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa, tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef li jmexxi ħwejġu bir-reqqa. Dawl fid-dlam. Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel, għal dejjem tibqa' it-tifkira tiegħu. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama tal-mulej. Flimkien? Qalbu qawwija, m'għandux imniex jibża, iqassam u jagħti lill-foqra. Għal dejjem tibqa' il-ġustizzja tiegħu, rasu merfuha bil-ġieħ. Flimkien? Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol Korintin. Meta jien wasalt għandkom, ħuti, ma ġejtx inħabbrilkom il-misteru ta' Alla bi kliem kbir jew għaref. Ma pretendejtx li kont naf xi ħaġa fostkom ħlief lil Ġesu Kristu u lil dan imsallab. Jiena ġejt għandkom dgħajjef, imbeżza u imrijet. Il-kelma u l-predikazzjoni tiegħi ma kinux imlibsa bil-kliem qawwi tal-erf, imma bil-wiri tal-Ispirtu u l-qawwa, sabiex il-fidi tagħkom timbena mhux fuq l-erf tal-bniedem, imma fuq il-qawwa ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom il-melħ tal-art, imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma, ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixelu l-musbieħ u jqegħduh taħt is-sieħ iżda fuq l-imnara u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar.
hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. Illum il-melħ nibżgħu minnu għax itella l-pressjoni. Ma jagħmel nixtajjeb, però sa ftit snin ilu l-melħ kien tant importanti ħafna. Kien iservi għal ħafna u ħafna u ħafna affarijiet il-melħ. Kienu jaħslu bih, jiklu bih, jinatfu l-feriti u jfejqu bih, jippreservaw bih. Tant kien importanti il-melħ li kienu jħallsu bih. Il-kelma soldat tfisser dak li mħallas bil-melħ. Is-soldati fil-bidu kienu jiġu mħallsin bil-melħ, tant kemm kien prezzjuż il-melħ. Allura meta Ġesu jgħid intom il-melħ, x'qiegħed jgħid Ġesu? Qiegħed jgħid intom importanti. Intom għandkom valur kbir, il-kol kemm intom. Intom tistgħu tagħtu toma lid-dinja. Intom il-Kristjani, intom id-disċipli ta' Ġesu, intom li ma timxux mal-kurrent tad-dinja, imma li timxu skont il-Vanġelu. Intom li intom qrib tiegħi, intom għandkom xtatu lid-dinja daqskemm kellu xjagħti il-melħ fil-passat, mhux illum. U l-istess, intom id-dawl. X'jagħmel? Immaġinaw il-Knisja tintefa' f'daqqa. Ħadd minnha mu jħares lejn id-dawl, imma kulħadd qiegħed jara minħabba d-dawl. Interessanti. Intom id-dawl. X'jiġifieri intom id-dawl? Intom tagħtu tifsira, tagħtu spjegazzjoni lill-oħrajn u lilkom infuskom tal-ġrajiet li jiġru madwarkom. X'jagħmel id-dawl? Li fjuri, jispjega. Iġalek tinduna bid-dettalji. Intom id-dawl. Ara kemm hu pożittiv Ġesu, kemm hu sabiħ Ġesu u kemm jixtieq li aħna disċipli tiegħu inkunu pożittivi fid-dinja. Imma x'jagħmel il-melħ biex jagħmel xogħlu? Jisparixxi. Kif kollok ċappa melħ, hekk tikollha tagħmilek il-ħsara. Imma l-melħ meqjus. Il-melħ użat f'postu jagħti t-toma u biex jagħti t-toma l-melħ jisparixxi. Li kieku kien ħaj konna ngħidu jmut. X'jagħmel id-dawl biex idawwal? Jisparixxi. Xema tixel biex tagħti d-dawl trid tmut, tisparixxi. U allura tagħmel parti mill-esperjenza tal-ħajja tagħna li jkun hemm kantunieri fil-persuna tagħna, fl-istorja tagħna f'ħajjitna, li jkun hemm feriti fil-ħajja tagħna, li minkejja li aħna nġarbuhom u ngħixuhom forsi b'sens ta' negattività, inħossuhom pejs toqol, imma fil-fatt ikunu bħal melħ u bħal dawl, ikunu qegħdin jagħtu l-ħajja, ikunu qegħdin jgħixu lil dawk li niltaqgħu magħhom u jgħixu saħansitra lil nafusna. Tiftakru x'ġara ftit ilu se nsemmija x'pubblika dak is-Sur Wismajer li kien ġie hawnhekk b'tumur. Tafuha l-istorja. B'tumur. Ġie hawnhekk bidlam fih. Ġie hawnhekk b'diffikultà fih. U din id-diffikultà għamel minna bħal melħ li jinħall bħal dawl li jisparixxi biex jagħti dawl lill-oħrajn, lil ħaddieħor. U x'għamel dan is-Sur Wismajer? Iddedika ħajtu għat-tfal foqra fl-Afrika. Propju telaq mid-dlam. Propju kompla, mhux irribella, imma kompla mal-ferita li kellu. Meta infakru l-ferita l-moħbija li kellu Ġesu fuq l-ispalla tiegħu, inkunu qegħdin ngħidu dan. Ġorru ferita fil-qalb tagħna. Żgur kollha kemm aħna.
Għandna ferita li għadha tnixxi d-dem kull wieħed u kull waħda minnha. Jekk forsi ma nħossuhiex għax forsi nsejnijiem hemm qiegħda u meta xi ħadd ifakkarilna inħossuha l-ferita. Il-Vanġelu tal-lum bl-għajnuna ta' Franġisk Portelli qiegħed jgħidilna li din il-ferita l-moħbija jista' jiġrila bħal ferita l-moħbija ta' Ġesu, bħal l-ispalla ta' Ġesu. Ġesu fuq l-ispalla tiegħu refa' s-salib. X'kien ifisser dak is-salib? Dak is-salib kien sinjal ta' dak li kien qiegħed jerfa' fil-qalb tiegħu. Ibqgħu ċerti jitbatija ta' Ġesu għalkemm dered f'ġismu. Il-pejs li Ġesu ġar għalkemm dar f'ġismu fuq l-ispalla tiegħu, però kellu pejs ikbar f'qalbu u f'moħħu fil-persuna tiegħu ġewwa. X'kien dan il-pejs? L-imħabba kbira li Alla għandu għall-bnedmin. U iċ-ċertezza min-naħa ta' Ġesu li l-bnedmin mhux se jifhmu din l-imħabba. Qatt kellkom esperjenza intom li tħobbu lil xi ħadd, forsi jibnek, jew forsi fejn fien, forsi ġuvni jew tfajla tħobbhom u dawk ma jifhmux li inti tħobbhom. Ibnek ma jifhimx li inti tħobbu, xweġa kbira. U l-weġa titolbok, l-imħabba titolbok li tibqa' tħoss il-weġa fiskiet. L-imħabba titolbok li tibqa' tħoss il-weġa fiskiet. Pjaga moħbija. Min għarik li disgrazzja, jekk int qed tħobb u xi ħadd mhux qiegħed jifhmek, le mhix disgrazzja. U għall-melħ li qiegħed imut, qiegħed jinħall, qiegħed jisparixxi, qiegħed jispiċċa biex jagħti l-ħajja. Tgħidli m'iniex narah, ma narax riżultat. U għall-melħ li qiegħed jagħti l-ħajja. Forsi ma taraħx illum, ma taraħx għada, ma taraħx kif tixtieq int, imma hemm qiegħed. U għad-dawl li qiegħed imut hija x-xema li bil-mod il-mod qiegħda tinħela biex tagħti d-dawl. Id-batija li għandek fik, il-pjaga li għandek moħbija fik, tista' tkun bħal din il-pjaga li kellu Ġesu fuq spallejh. Jekk naqduha mad-batija tiegħu. Diversi nies għamluha din l-esperjenza. Tiftakruh il-San Pawl jgħid għandi xewka f'ġismi, għandi pjaga jien f'ġismi. Ma nafux kienet, jekk kienx f'ġismu kienx f'moħħu, kienx xi uġieħ fiżiku jew xi ħaġa iktar psikika jew xi problema serja ma' xi ħadd, ma nafux kienet. Imma kienet dik il-problema bħal tas-Sur Wismajer li lil Pawlu ġalitu jħobb, li lil Pawlu ġalitu jintefa' kollu kemm hu, jingħata kollu kemm hu għall-oħrajn. Mader Teresa, 40 sena f'aridità spiritwali, taħdem tħobb, imbagħad fl-aħħar ta' ħajjitha niskopru din tgħidilna li ma kienet tħoss xejn. Taħdem u tħobb din il-ferita illi ma taħx wisq pis tagħha Mader Teresa anzi nqdiet bija biex tingħata kollha kemm hija l-oħrajn. U hawnhekk minn barra soluzzjoni evanġelika, minn barra rigali jagħtina Ġesu permezz tal-Vanġelu, meta naqdu l-ferita tagħna ma tiegħu joħroġ il-frott, dejjem hekk jiġri joħroġ il-frott, hemm ukoll soluzzjoni, hemm ukoll proposta li tista' tgħinna umanament, psikoloġikament. X'inhi? Meta jien niffoka fuq il-bżonnijiet tal-oħrajn u ma noqgħodx niffissa fuq il-problema tiegħi, meta jien ninħall bħal melħ, bħal dawl u ma noqgħodx nagħti każ ta' x'qed nitlef u ningħata l-oħrajn, il-problema tiġi dissolved, ma tiġix solved, ma tiġix solvuta, imma tiġi dissolved bil-mod il-mod tinħall bħal melħ. Jew nirringrazzjaw lil Mulej l-lum li jagħtina din il-kelma sabiħa, din l-aħbar tajba, imma jew nirringrazzjaw ukoll ta' dan ir-raġel Qaddejs Franġisk Portelli illi jaraf ixerret id-devozzjoni lejn il-pjaga l-moħbija. Kważi qiegħed jgħidilna tibżax mill-pjaga l-moħbija tiegħek. Ġesu wkoll kellu pjaga moħbija, ħadd m'għanduna bija kien jafu biss bija. U jiena ċert li anki Franġisk Portelli kellu pjaga moħbija, ċert ismu. Kieku ma kienx jinduna bil-pjaga moħbija ta' Ġesu.
Induna bil-pjaga moħbija ta' Ġesu għax anki hu żgur kellu xi tip ta' pjaga moħbija. Kif kellu San Pawl, kif kellha Mader Teresa, kif kellhom ħafna mill-qaddisin. Nikkonkludi. Min jaf kienet ukoll pjaga moħbija ta' Marija qegħdin fid-dar tagħha biex tispjega lil Ġuseppi it-tqala li ġiet bl-opra tal-Ispirtu Santu. X'ħareġ minn dik il-pjaga moħbija ta' Marija li ben talla f'nofsna. Jew nistqarru dak li nemnu, jiena nemmen falla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U fulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sew qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fiduċja sħiħa inresqu it-talbit tagħna quddiem il-mulej, nofrulu b'mod speċjali, forsi fil-fond ta' skitta qalbna il-pjaga tagħna li hu kapaċi idawwara fajn ta' ħajja, fajn ta' mħabba għall-oħrajn. Nitolbu għal Papa Ljun, għall-Isqof tagħna Anton, nitolbu għal membri kollha tal-Knisja illi b'tant tama fil-kelma talla iwasslu il-fejqan lil bniedem sħiħ. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu nitolbu għal paċi. Paċi fil-qlub, paċi fil-familji, paċi fid-dinja kollha. Nitolbu għal morda fid-dar u fl-isptar, fir-ruħ u fil-ġisem, biex inti mulej tagħtihom il-fejqan meħtieġ. Nitolbu l-eżistana mejtina tihom il-premju għal dejjem fil-ġenna. Nitolbu. Mument ta' skiet, nofru l-pjaga tagħna lil mulej, jaqqada mal-pjaga tal-ispalla tiegħu, il-pjaga l-moħbija tiegħu. Inroddulek ħajr Missier Qaddejs għax inti d-dawl li ddawwalna, inti l-melħ li tfejjaqna u tagħti t-toma lil ħajjitna. Permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Imbirek int mulej, Alla ta' mulej. Fitjubitek tal-taqal minn bejt li għetnu fuq, frott tal-bejt xol il-bnida. Minnu jissir għalina x-xorb tal-ruħ, imbirek għana mulej Alla ta' mulej. U għamil li kun joxbog dan is-sakrifiċu. Tkun imbirek mulej. Tkun Tkun imbirek mulej. Tkun imbirek mulej għal dejjem. U imbirek li sem għaddistija. Alleluja. Jitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jissir għalina is-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li nfaħruk u nroddulek ħajr f'kull waqt ta' ħajjitna. Fis-saħħa u fil-mart, fil-ferħ u fl-hemm bi Kristu il-qaddej tiegħek u s-Salvatur tagħna. Fil-ħajja tiegħu ta' bniedem bħalna għadda fostna jagħmel il-ġejtu jfejjaq lil dawk kollha li kienu mjassra mill-ħażen. U issa wkoll bħal Sammaritan tajjeb jersaq lejn kull bniedem ferut fir-ruħ u l-ġisem biex isawwab fuq il-ġrieħi tiegħu iż-żejt tal-faraġġ u l-imbejt tat-tama. Għal dan l-emil ta' mħabtek għalina, fid-dlamijiet ta' tbatijietna, jiddi fuqna d-dawl tal-misteru tal-għejt ta' ibnek imsallab u mqajjem mill-imwiet. U aħna faqda mal-anġli u l-qaddisejn, intennu bleħen wieħed l-innu tal-glorja tiegħek. Alla tal-eżerċiti, qaddis il-mulej. Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art li mlija bil-glorja tiegħek. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Imbirek
Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħaj għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Iftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu lil mulej biex jgħinna nemmnu illi l-ħajja toħroġ mid-tbatija, il-ħajja toħroġ mill-mewt, l-imħabba toħroġ ħafna drabi mill-weġat. Jew nitolbuh biex bil-qawwa tiegħu bl-għajnuna tiegħu ibiddel fina dak li forsi lilna ma joġobniex, dak li forsi ma rridux, induru lejh u flimkien bi kliem Ġesu ngħidulu: Missierna li inti fis-smewna, jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubitni, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġri, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn.
Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Tqarbina tax-xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nagħli għax offendejtek, nixtieq nirċevik fis-sider tiegħi, ma nistax nirċevik sagramentalment, nirċevik spiritwalment. Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. Tħallini qatt nitbiet minnek. Grazzi Sinjur Alla u għaffir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
nitolbu. U Alla, Inti ridna nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Atina li nkunu l-koll ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Għannom ta' ħut is-saċerdoti, għannom ta' sisters l-Orsolini, dawk kollha li jaħdmu hawnhekk, nixtiequ nirringrazzjaw lill-Isqof Anton Tewma li jakkumpanjana f'dawn il-mumenti biex infakru il-100 sena l-ewwel ċentenarju mill-mewt ta' Franġisk Portelli, dak li wassal il-messaġġ tal-pjaga l-moħbija. Nirringrazzjaw l-Alla l-kelma li qasammana llum, melħ tal-art, dawla d-dinja, xorti tajba l-kull wieħed u waħda minna. Fl-aħħar tal-quddisa llum kif soltu nagħmlu nieqfu ftit dejn il-Madonna, imma llum ħammorru fil-kappella tal-Kunċizzjoni hawnhekk fuq il-lemin. Hemmhekk jistrieħu l-fdalijiet ta' Carmini Grima u Franġisk Portelli. Ħajatukom santa ta' tifkira, ngħidu t-talba li kienu jgħidu l-antiki marbuta mal-pjaga l-moħbija u propju ntemmu ċelebrazzjoni b'dan il-mod. L-aħħar ħaġa, tinsewx nhar it-tlieta, l-10 ta' frar, jum li għandna nħarsuh bl-Ewkaristija, bismieħ tal-kelma talla, ir-rakkont tal-atti tal-Apostli, l-Apostlu missierna San Pawl. Fis-santwarju fis-6:15, 8:30, 10, 11:15, dik ta' flaxija fis-6:30, tkun l-aħħar qudiesa. L-għada infakru d-dera tal-Madonna ġewwa Lourdes, jum il-morda. Sa se nimxu lejn il-kappella tal-Kunċizzjoni. Mis-sindku tal-Arb u anke min-naħa tas-santwarju tal-Madonna ta' Pino. Ħudu fidejkom dik it-talba u kemm jista' jkun qasmuha, min ikun irejt tistgħu takkwistaw matul il-ġimgħa jew il-ħadd minn hawnhekk biex inwasslu din it-talba li kienu jgħidu l-antiki tagħna f'dan is-santwarju. Ngħidu flimkien, O Ġesu, kemm oġbok tbati, is-salib oġbok erfajt, il-pjagi li jagħmlulek mewt mid-darba inti rajt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Mill-ispalla imqazza tiegħek minnhom ħarġu 3 dmiet, kemm nixtieq inċarċar demmi hekk Ġesu għalija miet. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Ux doluri kienu dawn, għax kefrija kienet dejn, għax Ġesu li mitalija jien irrejt immut għalik. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Ġewwa baħar ta' tbatija minn kull ħsara, minn kull mart, mill-mewt sobtu l-liberana biex għal dejjem ingawduk,
mill-infern Sinjur salvana. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Issa sakemm jitpoġġew il-fjuri jinsellmu l-Madonna bit-talba tas-Salve Reġina. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja u ħlewa tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u l-teva. Il-mulej ma'kom, iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu.